gagayam na imbag nga oras si manen. Kabarbaro manen nakapadasan ti may patangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Kaya't manipod ka ni Kabsat Mirna saan napod na nagan. Ti may drama ita. Ngamsakbay ti amin makablaw mampay, da Evangeline Martinez, ni Marivic Kibael dita Singapore, from Ilagan Isabela, kan amin na pamilyana dita Cabicera 25. Kastamatan kan ni Albert Cabrera, ti Planas Ramon Isabela. Kastiman ti kunan ni Kabsat Mirna. Dirman ang biyanang, adadwa nga anak mi kan nilakay kat may papan kadagiti asawa dati pagtarayan ti istoryak. Dakkel ngamin tinagdumaan dagiti manugang mi. Etap na nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaeddan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat ka no di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasaya at isungay nikat da. Nagbawas da ka no iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Alya, Nagado ang maikat. Isupay tinapili. Ay, addan sa mga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nararamat siguro nga isot napili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga deja alalaki. Katsuluan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak ngamin idi ani Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, tapinsyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awanan ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan da na niya. Wen nga road, agsusukat ti lugan da. Numaumaan da ti lugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat ti biyag asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, gusto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramakmat idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti bagbagam. Dadi ka lang arug tumangad di ti barsangan. Dahita pala agpaaram tiyan di ti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa amanan. Kanon to pay ngay. Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yan talaga ti pagnaidan yung agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nangrunan awan trabaho. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kahit di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la di nagawidan na idi. Idi nagkasar di may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Barang makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Ado dagiti pamilyado kakabsat ng agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar may ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y.
Adumot kit day ti pakipurdiyaan ditaw eh. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabanog mo. Lakay nga minon. Ay, apag isungarod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, merna. Nauli mo, saan nga agsasao? Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wan, kun saan latmang mangag kung ay bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulimag. Diyak kaya ti kasjay aklase ti kabalay. Kasla siya ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanin ninyo nga asawa? Diyak nga rod kayat ti kinaulimag na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan jay ngiwat na. Sa laaghungap no agsuyam. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimag, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululi magkalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya Kasi ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kay, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwak mo Anya, nawatam jimbaga. Masapula pakisamaan ta dananang. Tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no adan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrag ka Ada ni ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna niya ti agaradawan tay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, ta may nabigatan tay. Sige. Ayun, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man mo amuna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang ya. Isurum nga agsao, tasaan nga agsasaw dayjay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rog. Sika, ti maibagay akad kadwana, tana sa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wan nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya.
Saan akas jay akas la natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan ken no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Mayat? Agnaet kayo ka rin dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayo. Ala, tangay insurok mo tan tiara duam. Panawan ka antay nagpayag baraspasan niya. Tayong tunmalpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapagin istoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno adam malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pagsatik man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wait, napan ko ginatang di testo. Kagsat kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, tikurang ken ko na. Tapno may kat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom day jay. Ay natalaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka dyan manugang yun. Ay, nagloko mat na dya abubutan. Malang araw, mapitlaan tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo lang ka. Maring kunak no, tumarabay. Amay kat na tikinaulimak na. Ad-adama, tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan kadi mo unay pagsyatan insan. Anya ngay, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyaw. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Di matagsawa pulusan, iti pinagsat ka, insan. Ultimo one ka na sana balikas, di na may balikas. Kung akong na makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo manipod ita, panagana kon iti Tukmam. Tadimat ang sasaw apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pa'y. At least, uray na ulimag, na alis tumot ngagsapaw iti kwarta. Kita kat inaldaw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan apulaos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Amuna ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kindi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atong ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasindan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatagderdan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga matakasta ti plano ming agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kami. Wayne, may mayat mitlaeng no dan bukod yung pagtangan, anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam. Agsaulat tayo ti kontraken kwa na. Isa paspasensyaan niyo jay inam. Ibagam iti asawam. Uwan tatang, nasingpot ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga Rod. Bye. Asinar ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kanon kat masikugan. Anya,
Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga tinubihan na? Tagaanaw. Diya ka mo, maamuan tanto no sumangput da. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yan. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid bitaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Iso ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Ay wan, ayan nga itagbalin akatugangak a babae. Na kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Orayang biitay. Wan tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yung tatang. Diyak kumakayat tagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si Kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Dito'yak ka nung agpas na eh. Ay ikatwan Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. San akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo na nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo, no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta, ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasaan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan ngagsasaw. Nanay. Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak ta. Takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat met ti kastan ngamtay san ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengrang tinatarabit at taaw. Bet, adda indanon da kanyak ijay istor. Sasawan nakmet gayam itiliklikod balasang ka. Apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid idda kan agselselpon tar aramidat. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom da ita. Ayos lang tagchismis, basta agpayso. Binigat mo ngaminan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wan, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madag iti pagbagak. Ti madi, katwag parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat kong aramidan. Tan nakairuama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga roden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsapa rimwar. Oray at kayat mo mat. Saan? Paborito mamanugang na ijay. Kung namakayat mo launa, iti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chis-chismis na kanya. Nagalas gayam ti ugali da ija babae. Anya ita, ti mas kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulima. Ay, may mayat gayam jay na ulima. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay.
Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, baro. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kan ka, baro. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Hello gagayam at manan tagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakasma ng biyanang, kanti orihinal nga kindrama iti biyag ti tao at drama, amang kumusta kada kayo amin, kayan mang kabkablaw iti naragsak nga oras, iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Cubs at Amor, saan napudno nagan, tintay drama, ngamsakbay ti amin, makablawa mampay da Edgardo Agustin dita Nueva Ecija, Leonida Carambas dita Alicia Isabela, kastamatan ka ni Carlito Galiema. Kastimanti ko na ni Cubs at Amor. Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat babae iti pakariknaak iti ayat. Iso anada anak iti nobya. Ngam nakatumpunga iti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nagsweldokan, amor honey. Wen honey, apay kasapulam ti kwarta. Un nga ron. Hay, agbayad akmanen iti bill mi jay balay. Due date mi man. Manuti kasapulam honey. Uray 2,000 laan. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anayo ko na 3,000 honey. Sigurado ka? Ang mga no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko okay day ta kanya kun. Ay na, I love you at talaga, amor. Nagsingpot ka. Iso na in love ako unay kan ka. Tanakasingsingpot ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas ken kakasingpot. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti oras sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas ken kakasingpat. I love you at talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya? Apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmet kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin na sweldo mi dyan nobyam niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kayo pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idagtrabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awaning, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danobya na. Bye-bye amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano da dumalakay. Napigsa ka pa'y mga ngamin. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardang mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot siya ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahem. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ko no. Dakon ka ba ilang tagtrabaho? Napigsakan to pa'y nga agsursur iti pakiinumam kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidam. Kitgagangay iti lakay ah.
Agbiro kiti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talagakit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado, tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakay dan. Makaringring ka. Sumanao ka manay. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo sungsung-batan ti awag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak namin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Anya, kunak lagi din nun niya tinapasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, isuarumwarta ita. Ay, papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko nga mininanang ko. Takanayon ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, intalamangan ni Terwar. Kalbasan na, agpasyarta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga rod, my love. Ngam ilasin ta ko man tiitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka mananagan. Saan ang makisayan day jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyaw manak, my love. Talaga ana idumdum at ikinasingpot mo anobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadungwa talaga. Agyaw manak, ha? Awan na yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko akwartayo ita. Tani, anda nang usarak iti kwarta. Okay laang anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. At damat kit di ginatang ko akasapulan ni Jay Kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. At da binayadak nanang. Aywan, kumusta gaya mo jay nobyam? Da kayo ka di paylaang. Wan nanang. Kaya't ko kumanayawid dito'y balay. Tap nagdan na kamin. Ngam di na mat mapanawan ti nana. Kanayon ka nung amin ngagsakit. Anya? Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababae ti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti aggustukan ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laang ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Kat padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Dalagagid di nga imot day diyang anak mo. Sinugsugan siguro Janubia na. Siguro hut-hut-hutan Janubia na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day diyang arod Anubia na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na diyang GF na tiswildo na. Agpaiso mo't ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mang iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti Nubia na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Uy, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Naitao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kiti tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabas sitlaang. Taaglako-lako ak iti ang angkatak anateng kan prutas. Awan utang na na yung paganakam. Imbes a paginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamot nga grigrigat. Agsao ka manin. Di mo pagsawan di anak tay ti kasta. Oh. Ta saan namot nga obligasyon ti mangtad iti kwarta kadata kunak manin. Di ka kadi makaawa-awa. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay ko mata saan ka maupupay kanya. Santo apulos mayit. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ng bibiyag. Agyaman ak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayan. Kasano, agawid tayo di balay.
O sige, ngam sa anak nga agbayag iti ha. Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula iti balay. May saal daw, mabalin. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kan to iti balay yun o kayat mo. Ay saanan? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apekas tao na ang panagdalos mo rito yung balay bakay. Una, ta itaaklamanan ang makadalos iti husto. Kan adda sumangpet a bisita inton malum. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor J. Nubia na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo dahi ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito yung balay? Kat, kababain mo't ano narugit asang putan na. No agarte-arte di isuntag dalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay aki. Anusan na? Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito yung balay dayjay. Di lagbaing. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo't ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't lat ar-aramido. Ang bambayay, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ay-ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Abangan mo di sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan, ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimbasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inak-ag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y laing ang pinalawan na kideng. Sa dilo tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka ka dito balay. Laglagi pa mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ijay balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid na siya. Kaya't ko amam-am mo ni nanang mo. Amwag no kaya't nakmutla para kingawan no saan na. Kaya't nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manugang. Awan maaramidan na. Ta saan mat nga iso ti makidan nakin ka. Siyak mat. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. Wala. No kasapulan nga agtalawak, aramida. Oh, agyaman talaga love nak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, wala. Adda talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipawit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Ang sinatalaangan no agreklamo ka, Amor. Asino dahi nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak magdigdigos ka. Iyag mo dahi ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Kat, nobyo nakbat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito'y.
Luklukon na kasta ka di. Agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayet. Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudikan to nagpakita kanyak. Sigurado nga da ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, Juan, sige, ibagak sa amin. Tapnoy baken gansan. Nakita ki din dyan nung biyam nga da sa bali lalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga nung nagbidutak lang. Ama nga nung karupupan ako nak. Ngampod nung gayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't yung nakasarita kiti cellphone? Ano niya? Ubing mat dyan nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya? Naglaylo day titunggal maysa. Ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbang ka. Tama nga niya timaramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kankwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya dayjay, sir. Sa dino ka ti balay tagnagan iti amor. Solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat. Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpagpakita kanyak ni Mayet. Kat amok nga da ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isang awanan ti pakakunta ka kankwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka ka diti agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babi. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mat. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan ba hindi dya babae? Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kankwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kinadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Kawanan pa yun. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok, dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidtotak gayam. Adda siguro itayan ti sa bala nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan, siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatidog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige, tani, agrobatak pa Maladaw ako ni ti trabaho. At dalugan ko. No kaya't mo urayan kan? Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay, saanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay da ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minti anak yo. Nga uray tumboy. Saan mo dapat lawa tumboy? Babae day. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin ko na. Nagdaton ni Sami king ka. At luna maun anak kau. Kaya't kulay jay para king ka. San bitabadlaw alakay? Taubing tirupa na. Yala boses na tilakay. Pagananok kumamot na jengay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuplo pa kayo pay. Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay kata karibal kon. Oho?
Nitsan man, agpaisod ipagbagak. Uray damagam kininanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kitag kakarupat ha. Kitayam ni nanang mo, medyo agkaruprupa kami. Di. Agdajilugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay na ka manin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibaga yung awanak niya. Ay saan? Di kang limang sangmum ni sa amin. Ha? Ha? Eh, Anya dyan na nagtuwag. di samat sila dito dyan tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa balit ti Jar na tatang. Agat atakin sa amatan. Ay sus, itaray tayo hospital tayo naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Ang sige tayo nakmangayabit ti pangiluganan tayo. Ang dagita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo suti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Kumustang ti inam, amor? Nagatake, Sir Sammy. Ngam nasayaat ka nung ti kasasad na. Naimbag ata sa naggrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay at agos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na niyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makarwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mo't lang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami, sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si Pupuso ang atumulong ka na kayo. At namanin ni sa amin anak ko. At dahi salas, inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay dita. Tila may titid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangoy na yun. No siyak, awan madi ama ko nakinkwa na tanasing pait. Patsyag anaragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo ti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyonan. Sigurado alukwan na kanto badaing. Iso ano sa amin laing tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan. Ta saan kayo akagura, Sir Sammy? Ah, Tangay na bayag mo nga agdadaton kayo kanyak. Panawon mo't siguro tapno aklo na kung dayat yo. ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Di amok namin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbidutak. Natinag mo't tiriknak. Gapo iti kinasaya at yo kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan ko agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayo ti kasarta, amor? Makaamu ka Sammy. Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tungkal maysa. Sa bali man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ti pamilya Tolentino dita Perula Sam Cagayan kan Sabban family iti Kakambini Tuwao Cagayan Valley. Kani Rudy Tolentino alakay na from Vilma Sabban. Hello mat kanin nati Agustin dita Singapore kan Jenny Batala and family. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna sa napud no anagan tintay drama kastiti konana. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasan kat kapadasan mi iti Kabsat ko. Idada kami pa'y dita Pinas. Aday na una Kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla sa anak Kabsat ti pangibilbilangan na kada kami no di kat kasla katulong. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangputan ti Kabsat yung manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga eh. Ijay tangan Makamu kayo, basta dalosan nyo anaimbag, tapno awan may bagbagana. Winanang.
Kadwa na nga tati asawa na. Jak ammo, di na matimbag ha. Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Ambo yung matanti istalgi kapsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, adakon. Si Mang Pitakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo mat akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun o niya di kayat kong aramidan iti biyag ko. Ah? Nadadyak kurso na nga ugali da. Sina, kasta lang da ita. Isa si Kalorna. Di na man kwestiyonaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanya. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo ta kwis-kwistyonaran? Nagdamag aklaang mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso ka na kayo ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijayten nga manong. Ay, manjak iti tenga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakapay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatuktukan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanon. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisin taramidon mi. Pasensyaan yun jay kapsat yung. Taamo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wananang, amumi day ta. Maala, ingkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, ada dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at tila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, uwan manong. Kan sukatan nyo man nagita kortina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngot di ti unag no kakasta a kolor ti kortina nyo. Ayan nagita yung paw-paw-it ko a kortina ya. Aday ja parador manong. Inka mangalay ti puraw, ta sukatami ti puraw na kita. Uwan manong. Alam manang, di mo usaran da kita hanger. Apay, ihanger ko nga raw dagitili na ba Lorna? Agungot ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger? Iparit na? Ay na, kasla di mo amo ni manong mag. Amumot nga amin ang kagawaan na di na kaya tapakibiyangan tayo. Alang nga ron, isublim dagita itinangalaak Lorna. Ay, una yung dagi akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapankan iti ayan na, ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo lata, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko la pinakanbi iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurmo na kit kita ang tilababaw. Kandalusan nyo anay bag tilababaw, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles, anay arami dita. Kitaan nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos dito balay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagi pa nyo, makipagnanad kayo dito Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di nyo paglalaukan. Nagano alang dat dita nakadulin. Uwan manong. Ngala, aginaw kan, tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkira man ang bag Masikurana ka mangkit-kita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di nyo ibuntuon dita ta nagala sa kitaan.
Medyo nabasapay ngamin dagita, Manong. Iso nga ibilag ko manan no biga. Kat di mo ibunto ko nakasta Ibitin mo Uwan, Manong. Bakitan kayo ngam di yo pala amot yar aramidan nyo. Di mon ko silapan. Nagrigat ka ti kasnoyan aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo laktan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ija abroad ni Manong, nanang? Saan kanunan ako? Ag naudin dito Kunak lakit din wag naudin ija abroad. Kunak naglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinada nga rudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurong ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni Manong. Kasla saan mo't tanakab sa ti pangibilbilangan na kada kami kan ni Manang garda. Kaslamat katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayong tumulaang. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yumet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad na nga agumet. Sapay nagpig sa tingiwa na no agumet. Huwag nga rod Kababain ka dagiti ka aro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. Nadala ko masabali a papanan. Pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, Manong. Apay gaya kasta tiluto na. Sunny side up kumaa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry, Manong. Jakmot ngamin amo asani side up ti kayat yun. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta ag-desisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na iti abalay. Pasensya kan, Manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yung baunan ngagtrabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan, ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngam awan pa'y matawag kadakwada. Manutaw-tawan dan, nga mitada lang ag-apply. Bakatan dan. Nagtrabaho da, idi adda ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamat ko matimang tulong kada kayo Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend Di dan makiasawa. Ay, jak ambo anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak ambo no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo anak ko. Isu nga road ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanom no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siya timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kadatalang nanang. Para iti panaglakay ko, ken panagbakit siya. Agsapol damat iti trabaho da atap na makaurnong da. Kumustang ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag dalang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Agbiyahe akong nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agtangan. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayom ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanala kakano ti abang. Ay, naimbag ka pa'y. Alanganan samat di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa langan nga agabroad manang. Anya, panunutom anay bagday ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad.
No, awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam makaamu ka Basta panunutam ana imbag dayta. Di ka agdardara sudos. Masapul abo o ti pangnagdang mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastre ka ni ti trabaho di kabsata. Sika nga'y matlor na. Karaw ngagtrabaho ka. Urayag pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan dayta. Di mo namnamaan dayta. Kung kunadala dayta, awagan da ka ng kinapurno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho. Makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag kan ka. Ha? Apay, awan agar-aram kan kaya. Adamot angam. Awan makursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta damako na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso reta ayat-ayat. Basta ada pangbiag nakin ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakitan na balasan? Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tayo adda balay na, tapno adda pangyawidan nakin ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatin tang aga problema nang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusin ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan betlangan tayo uray ka trabaho dito eh. Bastit mat ti sweldo dito. Iso nga agabrod talaan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho may. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Jak kasapulan ti ado a kwarta. Agor nung kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na kan garda na nang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayong tupay. Kan nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na kan garda. Ibagayo, tanayunan dati ipauit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpauit kayo iti kwarta? Di yung liplipatan ti agpauit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang nga agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Tasaan kami nga agliway nga agipawit iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo basta tanay, umad-aro ti agas ni nanang. Ha? Kung nagrigat ti agayo ka na iti bakit. Di mo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala ano sa mga rugti inatayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na. Mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para ti panaglakay ko. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo mata. Kaya may masan ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yung kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan, anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, nagiti kakabsat ko, tayo suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana, anak ko? Tamabiit siguro ti apit ko.
Awan to, ti pagproblema, Nanang, apay di na kami inuray iti kapsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti ina tayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo dya, bro, Lorna, Garda. Doan ang was mila dito, manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat na dito balayan. Manipod na tayo ni nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kaswan. Hangam kaslaki maro ba't ti stress ko. Nagrikat ba't kayam ti agmay sa. Awagan mo ti piniti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaigdamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Aniya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya, kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, taagawin kayo kumandi ti balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumahalin ko. Mababain na kada kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo ni ti balay. Ang nagrigat gayam ti awan kadkadwa na. Nala, bayan nyo. Tanumaagdaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Buwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagda jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa yung nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sus, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman at manang. Naimbag-lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Buwan nga ron. Adamot aray tayo nagbalin nga asawak. Awan mo't nagpaot iti denak. Di na nga binagkayat ti ukalik. Ha? Nagrigat nagbay may sama ng ibiyang. Nakakaasi akong Hello, gagayam na yung nga oras tayo. Sakbay ti amin, wano sakbay ti drama. Nabara man paya kablaaw para kada kayo itinaragsak abaro at awan tayo amin, nga awan labas. Sapay la kumatagtultuloy ti kinasalon at ken kinaragsak, ken adu a bendisyon ti dumtang iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora saan napud no anagan, tintay drama, kasto iti konana. Dear manang biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pa'y drama. Bakit kan lakaydan, kat adon ti rikrignan day ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti ununan da. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabitlang nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Dahil pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga rin nga gimbag kayo nga, no di kag pa-check up. Dora, mangipaburakan to, maniti urigan at tayo suti lumag.
May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag kininanang. Hindi agpa doktor, kuyugan kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya kung ti mapan. Uray siyak, itad mo ti pagpadoktor ko tasyak ti mapaan, tanay, at dapay trabaho, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo lat mapan. Mawag, na talaga ya. Napigsaak mat nga oray ado tirik-rik na ay. Uray siyak, makawaya sak. Mala, agkuyog kay nga rodan ang mapan nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak mutin iti papanak. Huwag susima. Ayan tayo kwartak nga ay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adon sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agteksakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi deng. Sige nga raw. Kahit papanam nga rudan, bakit? Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial no malpas. Sika ngay. Inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, Cardo di kag bababae. Abangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamay. Dapat lang mangayat kanyak-ayak at lakaya na kaon. Alakit ay mapantan. Agsina ta dito yan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, umwara kon. Agkuyog ta nga rin. Tama, panak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman napan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa padarim war. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala nagitay card day ti clinic. Anya, kay bagak mga laan na tagijay. Ang mga nasa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana bali tanda mo record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam idano kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla sa ang damat nga agim imbang. Ay, nairanamang nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapwam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan kanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasak, at damat ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayaw. Kahit agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti dyan ka. Nakman ang dingaws tani, dagaangan na. Oh, ay na, nagpunaw. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlaw. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damat nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damat laging bagan, bakit? Ay, unarod Kan awan naglaw mo kadananang kantatang. apay. Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. Akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas na ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay naman kita nida. Ang mga nalipatan da tinagtumar iti agas da.
Awanan naibusan tay agas ko. Oray siya, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakling agas. Oray siya. Gusto na ikayo na natumar ka. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan yu iti agas yu nanang, tatang. Awanan, imbasura ko. Oray siya, imbasurak mo tiyan. Nanang, agreeing kayon, mangantayon, aldawan. Naimas pa'y malaturog ni nanang. Anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo nalatak kan nangina a branda ito'y. No kasta? Agus-usar ni nanang iti kastoy? Nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimbawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo, nanang. Da kayo ti agus-usar ka dagito yung pagpapintas? Ha? Ay, uwanan ako. Apay aya. Nagnina mo dagito'y. Wen, ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririin ko pa'y lang, ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. Anya, agpaagas kayo, Saan nagpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo, inton matay ako. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man, tapi masyar ka, ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may sakamot. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase na. Kanadamot trabaho di manugang niyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Isungay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ka. Ay, yaman naktapi, masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ka. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno at daigatang nyo iti eyeglass yun. Wen man talay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tanday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanan akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay na yun naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayaday ti amarikrek na hay. Ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Tain na ko mga rodag pa-check up. Sarat tay intad kabsat mo ako arta. Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay uray mo tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yung tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadags sa kayo mo. Agas. Makaumadang ka na itang agas. Kuyugan lakman kit ni J. Plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananan.
kinuyog ni Flora ni Nanang iti klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo nga eh. Sapay adda kumapapanak kita. Sige, ilagas kayo ni ti papanan nyo. Ta makikuyog kayo itong kada Flora kan Nanang nga gawin. Nanang, anyat kuan tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tikiday ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la matay da tao. Iso nga agpapintas tayo kiday. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanamin nun. Padasat pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsan tay lang agbyag dito'y lupong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang, Diyak kayat nga uyawendak to dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito anatayin, nukunadan to nga eh. anya? Nalakaya ti mauyaw, isungag papintasak iti husto. Tapno presentable ti rupa, inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ko nagpapintasan. Agungot-mot ni ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot jay nang indagasakin ko na. Anya? Anyat ko nakano jay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kas na saan mo ito nagpilpilay, di simra ka jay. Simmarang tamad. Aya, Kitam ka nito'y muscle ka, susima. Di makildan na Ay, wun. Timandisal mo ten nagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakal iti masal. Wag, arigat no maliwayak day ta. Taag luy-luy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinisan ka de. Uming impis mo taro pa, ma'am. Katun ay aywana gayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumusta niya agsaksakay ta chalmaw. Ay, isulat ta Nasakit latta. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray sak nga raw. Pasaray agulawak butag. Oray ko man aggidan ta amatay, tapno aggidan ta mo't amay tahabaw. Wan ko mga road, kano aggidan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to, ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungan, bakit? Kat agparamid dan tuwa, ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga road ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka, kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang, Nay, manang ami, si ka magayam. wan Flora. Nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuy-buya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Ure mat maturog masapul ka nung ag-make up. Tamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita ang tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yun, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rin ti kaya na. Tamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kahit ni tatangay. Nakaturog mo lang dito sofa na Apay di mo nakita ya. Nakakupyur mo lang.
Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata, nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot ten dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, jakam mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsuta. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyong. Hada ka magayam, ame. Una, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Hala, man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka o. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi eh. Halaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taagtumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan nanang. Jak kaya't ti mapanay sa ospital. No matayak laang. Maklon ko may alubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadang kon anak ka. Tamapan tayo iti ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalangan ida iti ospital ading ko. Agkakanat mo't ti sakit dananang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapol ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumar da iti balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iti balay. Tasikamot ti mga sikaso kim ni nanang.